داسې نشته په دنیا بل یاري لکه د محمد او د علي هغه وخت لا ډیر ماشوم شیر خداونو محمد دا ورکړه خدای پیغمبري لومبنی وحی چراغ لد اللہ نا جبرائیل راوڑ نبی تا دسمانا دہرا بغار کے ناستو پیغمبر دا قصہ دا عبرت زان کا خبر پا مکہ کی محمد کلو اعلان چی نازل شنن پا ما دا خدای قرآن ابو جہل دا غسین سرنگار شنو هغه دم دا محمد مرگ تا تیار شو ابو جہل وائی دا کلمن ما دا درو خبرستا کلمن ما محمد ورت ویلی مسلمان شنو دا اللہ خبر من انسان شا ابو جہل ورتویل که پیغمبری کنیاز بنت پر اختیار دا پاک اکبری نو داس پوگ میں چی باسمان باندی زلیگی نو طولو خلقو تدلری نخکاریگی پمینز نیمه داس پوگ میں کد اسمان چی جدا جدا خکارشی پا جہان پیغمبر چی مسبوگ میں تا اشارہ کنو پا منزنی مشو دنیا تا اخکارکا دمکی خلق شطول ورد حیران دیر عرب شو پیو دم مسلمانان ابو جیل دا دیر کهرناو تردنو وائی خلقو تا چی دا خو جادوگر دے ابو جیل دا دیر کهرناو تردنو وائی خلقو تا چی دا خو جادوگر دے محمد کلو پجار دغ اعلان را گزار کلی د مکینا دا بوتان ابو جیل پا غصہ کی شروان کلرا غنی دا ربو مشران ورتوائی دا قریش مشرانو بیزتی کی گی زمونگا د خدایانو محمد بنوی دن باندی روان دے مخنوی کئی انشینو کاروران دے دک دک ہر نرا پاسی دومر ویلی زمد محمد پری قوم سر چی اکڑے زمون دل پوری خندادنو بدی پیشی چراغلی قزادا توری روست غصا کی دے روانو چاپلارا کی تریو کلو پرسان ورته وی عمر منډي وحي ولي چې خولي دي په مخ باندې راغلي نو پتا ده کې دا سوای چې ور زمنو
محمد بخامخانن قتلوما نو پتا دے کہ دا سوائی چی ورزما محمد بخامخانن قتلوما هغوی چی عمرا مکڑا شورا اول اکڑا بندو بس بخپل خورا چی راولی ایمان پا محمد دینو اس پا جبستا دا خور احد احد دے عمر دیر شو پریشان پا دی خبرنو دا خور کور تور روان شو مخ پا برا کاری دلی دروازہ کی ادری دلو خوری دیر پا خوش آواز قرآن ویلو دروازی نچ پکور شو وردن ننو اسی ونکڑا دہی چانا پختنا پا وحلوی شروع اکڑا دخورا هم یہ اوخی پا وحلو کڑو بے کورا خوری کڑلا پسرو وینو باندی رنگا دا عمر دزل نلال دا کفر زنگا خوری کڑلا پسرو وینو باندی رنگ کنا دا عمر دزل نلال دا کفر زنگا بیا عمر تا خپل خور داسی گویا شونو پسلگو سلگو کی رور تا پجڑا شوا ورتوائی پا محلو کمی مڑکنو دا غساکت زمان پا مرک سڑکی شامل شوی زمان وینکی اسلام دے چی پخلد محمد دا رب کلام دے مونگا دین دا محمد دے قبول کلنو کت زان کلی پا وحلو زمون ستلی مونگ راولی محمد باندی ایمان دینو پیغمبر دا خدای نبی آخر زمان دے او دا کفر پا جذبہ راغلی گرم شو دا خور پا جڑا زل دا عمر نرم خور توائی را تولو لقرآن را تخکاری زل زمان شو مسلمان خور توائی را تولو لقرآن را تخکاری زل زمان شو مسلمان خوری اکڑو یو سو پانی تلاوتنو عمر لاڑلو پلوری د حضرت خوری اکڑو یو سو پانی تلاوت عمر لاڑلو پلوری د حضرت عمر جی آچ عمر شو مسلماننو دیر خوشحال شو نبی آخر زمان د محمد د برکتا پاس پاسمان کی مرس بوگ مائی رنا کبینا د محمد د نامی زار شما روزی محشر کی شفاعت بمکوینا د محمد د نامی زار شما روزی محشر کی شفاعت بمکوینا د مدینی خور سر زردینو
چې پاک حضرت ور باندې خي قدمنا صلی الله علیه